Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyakan na mga Muslim. Adun pa man na kabagantan sa usayan. Anta aga mapunutulatan mapiatutulan na kakuwaan tano sa dauan amala. Sa pamamakay na gani waya piya. Sagyang kaya masatano imanto. Na miya kadagadakan kesamuk tutungan na ya. Anta akap kesamuk kay sakap pamilya. Anta agyan ko tuwa ke rumah eh. Nagyan ko tuwa kap kesamukiran. Nauwad na kariputaniran. Udi na kapanutulaniran sa gyang ko tuwa miyaw laula. Nagyan ko tuwa pianutulaniran kapakaya sa kasiran. Na miyagang nagyan ko tuwa kapakapangim benariran. Sadiran pagi nagyang ko to mimbebala agyang ko to paman na miriripot na mga pagari agina ning bulungan tano di tanuanan suan mbelo ikaw pamaawan saydid ayabu apya makin nagka nagyang ko sa bala na kanabanan o kita kapag inuntulan nagukana baginan ipakabulong sa gyang ko to betad. Ay lagi diyan nagyang koto amyaw laula si kumasa o Imam Ash-Sha'bi miyamisitas kaniyan sa gyang koto pagari niyan aso Al-Qadi Shuraih ay mana na so Qadi Shuraih na pangungukumuto yung koto agya pagadarpa yan sa gyang koto pagari niyan pangungukum na adna sakatawa ba iya miya kauma sa gyang koto adarpa iran yung koto ba na malakap pagaguro okian. Saya sabab kapengguro okian na miyakam bunusira na kerumai. Sama no to na ipriputi na gyang ko to miyaw laula nagupaman na sukaruman yan ni mala paman na inisong yan sa gyang ko to Shuraih na. So sabi na tigyan ko pagarin yan aso Shuraih tigyan hay Aba Umayya. Ayatigin na ilaya na kan sagyang kaya ba iya miyakaw may manto na malalalim. Natigin na anto na ilam uka sa kaya turuan ko na malalalim na sabab patigin sagyang kanan apaman na kala ka pagaguro kya. Nagu mala atan tuwalo amyokit sagyang kanan na mata niyan. Na piyang ndoo o Shuraih Sha'bi atigin na ipagariko. Bangka tigin di katawi. Aso mga pagariyo Yusuf alayhi salam nakagiya ko may tawgiran anta ka ilubadiran so Yusuf swariran Nabiullah Yusuf na miya ko masiran o amairan aso Yakuba penggurok siran langon alagi duba paman na dira nakatawa nagi ko to pinggulaw layran ayamana napakaprim benar niran so Yakub adira nakatawa nagi ko to miyaw lawla. Kaya tigyan ng pagariko, sagyang kaimas sa tanoy manto na sumanga palalalim na dimuntal ay miyalalim. Panginta sa buto ni Waya. Sumilalalim na ayabuntal miyalalim sagyang kaiyamasa. Yago to ang mga tutuliran na pangimbenaran o mga tao. Saya sampulyan nagyang ko to akatero o mga ulama at tigin na darabani wabaka wasabakani fastaka. Ini sampuliran sa gyang ko to tao adna bintulian. Nagyang ko to amiyaman tola. Namiya ka umasiko kumana punggurook. Naman to sa kanya ni miyaman tola. Naayapan punggurook aromenipot. Nagyang ko to bintulian na dead na banian tig. Kadua sampul yan at yung mga ulan nagyan ko to adu kataw amya gurat siran nakagyan ko makataba nagyan ko to isa na di pinimari kalam mo nadad niya sa kapaginuntulan nagyan kaya lagi daya tiga na Sha'bi o baka tigyan na kukum asaka na malakay gagaw sa gyang kuto kukuman na ka malakay ranon sa gyang kuto kukuman na ka nagubang ka tigyan na kukuma agyang kuto ang bala taman sa ding ka managagyang kuto ang makambabala. Ubang ka kukuma. Agyang ko to paman na samok ading kasiran langon naman. Sama sa iman to atigan na sa mga tao na ayabu apter uniran raka
upama ko priripot, penunutulan, na anto na ipinggelebek, kira nagyang ko to, apaman na mimbabalairan. Yuto may penutul niran, ugay na dirar ka tigin na teruon na penutulan, o anto na sabab, ay no to mapanggulaw laagyang ko to amyaw lawla. Mga pagariya, isa pa na paman na katiro mga ulama, atira na sa kanatigin ni pakinagang ka. Nauba kung ka pumakinaga sa salakawataw. Upama kuwan na ginawain ka, nasungkaon na pamakinagang ka, uba nga pangingisaan kung salakaw ron. Kagi so mga tao na upo na ka isaan, upo na ka kiran isaan, so ginawain ka, tunganain ka, lolota ka, na ayamap terwidar ka na giyong kutwa karata yan. Sadi sila na makapaginuntulan. Mga pagariya, sustutungan na ya, nawad na simukot, matatagukiran na tanurayran. Sa giyong kutwa paman na di mga makinig ko istorya, na pagalinihan na pakinaga. Lagi diyan naman muna, so isa ka pamilya, at akapaman na giyong kutwa ginawa iya, paman na miya samok, napagalintan sira na pamamakinig. Ginanira ko agamatan wa Islam. Sa balasan tanu Allah sama da kalamapia. Sa panganintan si ko Allah, agi ang kaya paman na marat abdad. Minda ka lagi ang kutwa kap maritis. Naturuntan wallah na umpian wallah sa mga abdadan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.